Hari ini kami akan menjelaskan secara detail ini terbesar kedua setelah Sentul International Circuit Skyline di Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mulai dijajal dalam latihan resmi 28 pembalap dari 10 negara yang akan turun di event MUBA Asia Auto Gymkhana. 10 negara yang ambil bagian yakni Thailand, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Singapura, Nepal, India, Brunei Darussalam, dan tuan rumah Indonesia. Presiden Gymkhana Kwong Wing Yang menyebutkan Skyline menjadi yang pertama di Indonesia yang menggelar kejuaraan slalom Asia di dalam sirkuit permanen. Today we come to MUBA and taste another style different from the original championship rounds. The most different is using the track to do so, and they will get a faster speed for the competition. And besides precision, you need more speed, but you always done on an ordinary stock car as well, and so there will be a more safety concern. Luckily, we are doing inside the track, so there is no problem for the safety. Sejumlah pembalap yang sudah melakukan sesi latihan dan mencoba lintasan cukup tertantang di kejuaraan kali ini karena selain kemampuan, mereka juga harus mengatasi cuaca yang cukup panas di sirkuit. Very fun. Right now, today we are doing a track by Gymkhana, so it's even more fun, I think. Okay, so I hope it will be a very interesting day. Is the climate? The weather is very, very hot. And one more, I'm in double suit. Yeah, so it's very, very hot. Yeah, so drink more water. Yeah. The circuit, I'll tell you later when I try it. But I feel after I see those, right, I think it's good. It will be a good run. Yeah. Di kejuaraan kali ini, penyelenggara menggunakan 4 kendaraan standar yang hanya diubah pada bagian rem tangannya. Tetra Surya, Kompas TV, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.